UMLA ke NPP narang sakona usubir marak da chak lambanyu haden wa por iwi video wa thap u ya wi ubru chlong iverja ha khat rutrik uni bunai nei liang uni UMLA da ong wa da dap u pan map tang wa da phalau wat haden ini la de em gwa pon por ya ini video ha kirin san social media ha ini video de yo wa uni UMLA da thap u yo chawkidar ga Embos Guest House wa MLA mukra nei da waslam u wai ga ket hai par RJ steps niaw kat kamu kena ada UMLA haga kat rutrik uni bunai hai por kamu RJ steps niaw de poi haga ni Embos Guest House hai wada da u bo kamera hai pertu jong o nei banta gwa wan Nagaro Hills ki wada lai chem wa ka menteri ka chnat pure puthi kamjo u director ka DSEL haga kat rutrik he de penti u hai jan met ka kat sanjarik de dep khot bam jau yaki hayung sa u we hadin de lai libu ki chakani guest house we de poi gi hai por RJ steps niaw ka kat rutrik hai wada yang ki chiteng nganta yo MO1Y ka ket de khana wada pengki ya ka hon kamjo ka siren le tang wa MO1Y kamte de bangia u yang la chiteng nganta de pak ku yo PSO ye kan ro ka ni guest house yo lai kersu yo chokidar tang wa hai ni de M ye mai hai wa ku rimu ni chokidar ra klampong khor ko hai ni por de khana u MLA wada thap u malumala yo ni chokidar we ha perkhat u hadin ong wada bakla u we imto u le we ni kam wo mi khmat pai ba hai wa da pan map u le na ong ni chokidar Cucu doong wada le u ini hai tu ipo warap cit kle. Doong wa hala de depan map ule kini ki beru depan por gia ini video ibom to ule ki. Ne bah deman ko percaya hok yang o kamu mi kmat pai ba. Hawa kali kamon pan map u de khna u wada pa u ha PSO lai pan map. Nei da wa hap lai janu setura wa em gwa emito u wa citom jor. Hawa kali la da mu ai u ka tugas ni doong wa mu ai u mulumala wa de kantai ule wa mangu de kasulah ya umi chau kidar.